0.3 FM. Sunyane nso ekremu ewo ho. Ya Sompa 98.9. Takwa eya Sompa 101.1 FM. Na Takra denso eya Sompa 103.3 FM. Kai nation so se Sompa TV. Na Faithra 1 TV so eya dia wonom efedwume dia betimi ahwe live ewo ho. Na Facebook no obetimi akachi live na wahwe bia eya Sompa 106.5 FM Accra. Anase Sompa TV Ghana. Anase oba Sompa FM wa wadaroma wonsabeka anase 21st Clinic ana Sciatica Research and Treatment Center ewo nyina da Facebook no obehwe live ewo ho sanso na YouTube no so eye Sompa FM live the code no so tie yen fa ho eye Sompa FM na online so no tune in ene na sefo no wabo www.sompaonline.com na bibia edem na ebusia ene yensa aka Dr. 62 se wo fidie mu ase no mu a wone yen eba betwetwe enkomo midin de wo hene yire mame akua yeboa asiama bronya na ene de debadwasre da yebetutu ne srani abasa no yade aya na yebeka se inevitable yentimi nkwati ewo yasetena na se yabrabo mo nanso no ebi wo ho a eba na aba abeje adwa na akwaye krankro etimi affect wa warempo etimi affect wan kasa no wonom pemu nyina da etimi affect enipa dodo ne titiriw wonom aya na wo mu enyini ko won fie so dodo na ne ema dodo na no ena ya de ye ba beka ho asemi eya na eta echi wonom ti wadaroma giedwa na enne Dr. 62 ene wone ye betwetwe nkomo e de afa pains and AIDS management yaw ene kwan ya yebefa so akura no na ene yaw na ye ka no wanhwe abeka obeka se ye tra bi keke se enya demdie ewo wadwene mu a emma kwan emma wadwene mu ye die ye wosa ne nsaka no ne nsanka yawo nti no obi awade agu yawo nti no meka se obi nso ne mema sem ato yawo nti oba bi ya ka se wakadem enkwada nyina da yawo etimi eka wonom na ebi nso afa ho abobo adama menka ne sa ye bewura mu ye obete de meka na se doc me pa cha me mo akwaba meje so kuna muti se me dofo me ho ya pa ho aye fe me da se adwuma muti sen adwuma mo so adwuma ye ko ye kama ye doc po ase 21st Clinic me se eba se yatika yade ne dia wonom any pay setters wonom ne twa sane to wo ma afoforo so etimi enya kwantempon efa so wo ma akwakoda no so kese ena wonom du omo ho ebro heso no tete mu nsensan ne nwere no ena afoforo so suom na so yese obesua abo aprako e woni srade dom a enya ade a obetimi ato no da 21st Clinic doc ma yentie se yakase dwumedie dodo ya mudi ne hode agi amansan kwa yenim sese yatika ne de eno ene abasobode yade ba ko a matimi asaji mu ya abasobode yankasa kan wasem kakra fa kire yansa na ne ye topic ne yetimi ere well siatica ne de ya kan wasem bebre nipa bebre na ya ma mo ho siatica e wo Ghana e wo biase na siatica ye ntini a efiri sisi e fa oto ase osere echi e fa 9 to sa akosi 9 ma pain na ma yaw bia obete a wonante a enye yi otena se enye yi ogina ho a enye yi eno ne siatica no na oyo bia wasa ha no mu otena se enye yi ogina ho enye yi na ofele se muscle pull ofele se titriti ofele pinching pains bi anase ase ye de sekan ena atwa onan na aye ahoma na efa oto ase efa osere nsa akosi na eno ne siatica no eno djuma na ye di wo 21st Clinic na ye de massage aye stronko esanso ede duro a eye very efficacious a etimi treat siatica enam se ya ho research na ye ho research no ya ko ho eduro a ebetimi aden treat sciatic nerve no ekoba se ho abasem a yetimi treat no ye de no twenchen a enye eno nkwa na edi ho dwuma ya na bebre na no nsan se ye de siatica babon tin bebre na nim se eno nkwa na ye yale ye treat ho no ente sa ye treat stroke oyo bi a why vegetable wadwodwo na ope ba bia obetimi akona ya boa wa with physiotherapy e massage ene eduro nso a e ho adwuma pa nti o de ba ho a ye boa na obi a wo pain related condition bia no a ye okotodwe osisi ena e ye o ya any kind of pain bia no ye ho adwuma yensa say ye duro no etimi nerves
se koba se pain bi wo hono ma aye nerve na masa pain e ba nko ade a wo de ba hono ma e beboa ama na den akọ but there's no pain na be feel body me ba enka nerve no without nerve no they want pain enti de bia ye kan na obi ase ade na de bia nerve sa se osida na wango ya dan na kane ni dan no dan ma fie ni mu a ene dan na osi no fa so be na wo so enti dan no meka se no no wa chiri bremo no eno na homa hodo ni nyina so fefa mu aye enti osi dan wie na wire na ankoso na light amba fie mu a na je se dan na osi na yesum enti eni padwan se sa na ete ye wires a wo ni padwan no ye nerves na e connect your body ni nyina ena ma ho se bibi ye dan e koso wo ni padwan enti ena no no titiri no eno ho asem na ebeka okay se pain na den na di pain ni ba ebeka na obi ate ni entina bibi ya wa otimite se eye oya anase otimite se honam ba bi no eye oya okay ye be kom na mo kira kwane de atodwa na so ye nto adwumadie no so ebre ko nanim no ano ye de saamia ya hodo ya 21st clinic over 15 branches ya bie wo man mu afa na nyina no be be wo no atimi akogya ya sa doc fa ye wremu yawo ye taka na me Philippine ya wo ye de ba dia say ye kan yawa your body response to a stimuli say bibi eyo na otimi hu say bibi koso oni padua ene ne pain na ye kan ho asem stimuli no mende we woman sa without nerves mean to say bia den a woman sa enti nerves na the information ko adrenal process che say bibi koso enti adrenal be process no the outcome results of adrenal wo nsa no any pain how better enti sa pain no ya de be ma wa den either so be twen ho afrim be adrenal e how anase obey the obey face ade kro no so what I say enti eya ade a obody enye de enye something pleasant to obia nti se ka yawa ade a wote no oni padwam a enye wo de enye wo de nti no so ade a ka wo say bibi ye den koso e wo oni padua wo say we de utu ho namo nti se wote ho na wote say oba bi eye oya na wo de tena ho na wo dwen say o ade a eye ikeke betimi akọ na ebe hia so bako obeye hwehwemu na wa hwe ade kura emma saa ya no yeden eba se be ya obetimi aden se bibi na etochima woni padwema na wa so ano ntam enti ya eye ade a ebo body ne kai ebo kai se bibi yeden bi enkoyi nsan se body tissues no ho aka na tissues no kan ho aka de a and nerves na ma wa hu se tissues no ho aden ho aka ama wa te se bibi yeden koso woni padwa na mu se obisa pain na sana betimi adiscover ade a enye de ya ekoso ni padua mu but etimi ba abribia okay eti potoka sem na yewo kasa bia say pain is inevitable yes. But suffering is optional. Pain ni de ebeba na so say bia obe suffer na say pain no na so be yefiri no and no the boy is in your court and until na ya pa say no obetimi eto yawo na say enti dog fire remu yawo no yem omu ahodo say na nerves ne say na wasidi ewremu yanko ne types no na yanhwe sane a esitie pain no your pain na onya from an injury say ohuna ba bi aka atwa apra ana say mo bi ekọ ni padwam a edidi mu emma pain no eden eba okay yes so pain na emotional pain yemfa na say bi obi aye ade a ehwe akoma a eden eyoya ti watenkamu watenkamu yawo yes nti eno so wo honom okay but eno nye no na be ka ho asem ye ka honam na mu honam no fe pain na obeto honam ni mu ankasa okay na pain no so ya ade a sementi pain na enye me na be ka obi anye den ontumi fa onu say enhu say me wo pain mu do obetumi ehu obi a ne facial expression ne ma bia oya obetumi hu say nipa yi ya but ontumi nkyere say e be crop tie na ya just nipa na den e bia no cast de eye no nti say pain no ne chichemu no there so ewo pain bi a eye acute pain no yes pain no abapra ko pe okay na yemfa na say wanya accident na oba bi atwa moja A2 na oti pain o hono ma sa pain no acute pain pain na start preko pe afede nso oti ebo form anase apim bibi na oti se oti no o yapa ye eno acute pain na hia ase intentama okay so at as and I say sounds so pain bia like bibia wo ade na wo no e ma pain na hia ase sisi enti nyina e ka sa acute pain no
or car wa wote yaw ade bi twa wa wote yaw instant hona acute pain wote ho na oyefu aka preko pe na wote sa pain eno ya acute pain okay na your chronic one na eno ya sa pain de I shall say check okay etimi shall say for so many years na like wadwen anko ho etimi ya kakra bi na eden ajai nti wadwen ya den ko ho na san ya kakra nti ekọ na nim no na ayeden ne ho den no eba soro nti o te sa pain sa kosi emre bi a obehu say pain no o ntimi ne biem okay yes ne nyina ya de a niema a obetimi hu abre a bibi ekoso ewo nipadua mu insa say maybe emowa na etimi invade wo body ni mu ya infection ana say bibi na etochima wo bones odompe baby atochima as cartilages no arthritis a yeka ho asem eno ye pain na etade chronic one etide chronic pain no ye den eba sciatica etimi di pain eba na ehia ase kakra eba na eba na akọ na odidi agro na obehu na akwakọ ye adekese den emma it is obisa types of pain na sana me betimi aka na acute say bia yo sesi ana wote yaw no ene ye wo chronic say bia me fan say yaw no bra e wo say healing ana say wanya pla bia wo say healing ne kura time no be bro so still ana wote yaw no no chronic one no me cough for so long sana wa say pain no either say bejo and say obeso anu with edru and say the baby a pain no ebetimi akwaja okay enti my conditions empempi na no bo ho ana yade bi ana say bibi e wo no ho dada na etimi ne yaw enye twakapa e ba fe de wontimi krampo biem e de be conditions ne bi ne de ben okay before say bedru hodom no sana me ka say before say obi bet say bibi e koso wo nipadua no and am nerves okay na nerves no and na responded to the ekoso bia wo nipadua no ye wo sensory nerve bia friend nose receptor sa nose receptor no e wo nipadua mu nyina apart from ya adwen pe na any sa nose receptor no na ntina ma adwen no ebetimi operate ebetimi ayi sa dompe na akava adwen no ho no na de sekan atwa adwen no ontehwe just a human brain doesn't feel pain. Okay. Because I know the receptors and I was say NG sa information and my adrenaline process na and my who say be no any be. But no receptors so your body money now. When I buy you what kind who say yo ya na say yo deno. So I know the receptors so honum. Okay. But me say ya drink any be. Okay. Your more any be. Your trinwi any be. And into all the blade more na on car because more no yes what show the blade on car because nerve no it's an nerve ni ho I bet me respond to the ekoso okay or what you say the same thing why you say the same thing nemom ohuna ba bia bibibeka a obetisi ya obia no sa no receptors and agi information no say agi information na agi e de koma adwen no na adrenal process ya ka kire say ade na ekoso wo nsane mu e ya de ayeden etim e ya de ayeden etwaw e ya de ayeden ewo nti se koba se mo wa eba obodi mu na mo wa no ebe didi wo tissues mu na e say e damage tissues na sa no receptors na be hu ebe di message wo kwa adwen na adrenal process ya kire say bibi ikoso e wo hase na obeti pain e wo sa e wo honom ya wo intini mu se koba se intini mu no bibi ekoso why intini na e famoja na the same nose receptors no and abema wa hu say no there's something happening within the vessels okay obeti yaw obeti obehu inflammation be koso na pain na den aba yes inti na manu so no o hwe classification na you localized pain and you general body pains localized pain no pain na wo just one part of your body honam duane fa baby just baby fan say or say na bibi won obeti pain wo hankwa localized pain okay on sankwa na oti pain wo ba bia biem your general body pains obeti pain wo honam nyina bedwaw ebe ye oya ade abecho beda so ase ade wakọ akoto park so abobo before de wakọ and no dey go see conditions am massa pains no den eba o malaria on body general body pains o malaria honam nyina ye den oya
Oyo be our exercise, maybe we exercise I check. Now wako America, wabo ball. For so many years on more ball. Now wako ball. O that's all. What is a honam united? Yeah. Just say muscles no. Why contracting muscles? Why use muscles no? It once I use muscles. Ni usual year exercise and I say maybe a tire. Ubeti pains, ubeti general body pains. Yes, also radiating pain. Okay. And a radiating pain no. And then sciatica and then all right. And only your nerves. Say kobasa nerve na hoba semwa. Pain no engine afako. And then okay. And now ultimate pain was see. Now we huna a call to us a foul sere, a foul 9 to a cosu 9. Ultimate pain last week is referred pain. Sure, Dr. Thomas. A dear fat referred pain. Sana etie say nerve there. Obati say pain no and nam engine afako. Okay. Say ye intini the famoja na e be localized pain one part and obeti pain no baby krona adia na ya ona na pain be gina. Okay. Say don't pain so na ho ba asem a obeti pain wo don't pain nti obitumi ba na describe na say aka na otumi ska say o pain no metine wo me don't pain ankasa ne mu na don't pain na fa me stress akosi na na o kire say don't pain na enye don't pain then kai don't pain na ho ba asem a pain no be gina faako ewo say o sere ho na don't pain no ida say abu ana say bibi na ekoso wo don't pain mu a nka pain no be gina o sere no ho nko a nka wontene wo onantu okay entra ho enko ho okay say muscle nso na ehho aka nka be muscle no be bia wo be hu say muscle na yekokọ onhunam no ebe yekokọ na ho no ma yese kuro na obeti pain no hihye no wo just ahọ na okay be say ko ba say nerve na ho ba asem de a ene de e na obeti say den ene nam into conditions be say sciatica ni pain na obeti ne say obeka say describe o sciatica pain na obeti me aka say a shooting pain pain no a shooting radiating pain no a shooting na e fa oto ase engina fa ene nam so be say describe or arthritis maybe okotodwe usisi na aye ya describe pain na aye arthritis na pain no a localized pain na a very dull pain sa dull no enye sharp boko that is quite a fast to describe pain. Okay. Either say a dull and I say a sharp. Okay. A shooting pain and I say utu say pain or a pinching pain. Utu can say maybe pain no a penetrating pain. Okay. Piercing pain. Those are quite the fast right there. I describe some of these pains no with conditions no. Into arthritis pain no be dull. I say ma. And also a chronic no. Okay. It me localized but chronic. Na pain no are very dull. On share antene papa. Eba na eko. Oni be ba so na fe na so cha e na wote. O so ale se o nante e na wote. Se o dana o de se o dane ho e na wote sa pain no. Sa pain no most usually na arthritis o kotodwe joint no. Cartilages line honom no. Eno na cartilages na roro. Se o fa nam bia na o fa ne dom o yi ne dom pain na nitino utumi we mane yi grigiru ho na yeka ho asem na yeka ho asem no sa grigiru no na nsuo na wo ho no we a na etwitwi nti nsuo no we wo ho no na etwitwi a don pani twitwi ho a na aworo nti aworo a sa time na aworo na inflammation e koso no nose receptors na wo ho no eden kai be the message e be ma adwen na adwena catch yourself there's something happening here nti ade na happen wo ho no arthritis nti wo be pain na ida say be back kra na ayeden asa ajai na asaba kakra na ajai say kokko ye severe there e na obete ne kese okay nti ekoba say okotodwe na rock kese then obete pain no more it is that pain no arthritis pain you betime describe and say ya na dull but chronic okay ni padua nti some of those pains no ni treatment in that form adding nti bebre na ka se obi wo how do arthritis ba na pese yentu ne just yentu ase within one day ya wasa ne hoto no arthritis yentu ase yentu ya de ne yentu ase age related condition why once a one nyina kodru honum no o aka ekoba se okotodwe no start say dompe no start say row no and say like o simba akutu afoforo ntimi ba sa na etie okay nti obi ka say obema odro na wanom na sa cartilage na san form afoforo back wow honene drone dem nim but then the best solution anka obetimi aye ene say obeye operation na why sa rubber na we no na o de artificial one na eden ahye ho
and then they obey free okay. but and also one is transfer yetimi bi be wie na waka form ontimi kra so le biom na ka wanya kra nka ye ebi bebre na aka so me na me manage my dear sir because wa hu say obi akoye bi wantimi ayeden ansa nante bi yes ebi mo so ye na ne ho so na nyame adom otimi ye ne ho na otimi ye den telewuti ya yes otimi ye wie na ne otimi so ale gina so nante ye bibia but say obeye sa de na consider age so early 40s there fine I encourage say koye but say obi a wakobro 55 60 years eko na menopausal age at that time no na okoye sa we na yensen bebre estrogen level ne ko from calcium level la drop it into okoye we betima ba say obetima gina na so ana say ontimi gina na so 50-50 into okoye be ka kire this is okay ye wi a obetima gina na so ana say ontimi gina na so into wa ogitum say ye nyema o de be ba bia de be si bia nsi a na omoaden amount yes that is omo arthritis ne kotodwe osisi o shoulder and also huna ba bia joint bia o ya obeti dull pain na chronic one na eche okay your abdominal pain stomach pain sa abdominal pain no utime feel some gnawing pain means we am describe my what say stomach ulcer omo abonta ulcer and anya sa gnawing pain no okay pain na ase eno edin so eno so enhyada anya den anya den sa ewumu a na account na ayese den asena jai but usually no se okodi duane a enye ma wo a ena etimi ka no ho okodi duane enye ma ya wo ye ulcer patient okay na ye ka say men di beans ana say onnim kra say wo ulcer eni kwan say di beans na okodi a otumi feel sa pain okay yes otumi feel bloated now ye mu ya onye comfortable now feel pain no ye now in pain na ote a on shada nya yi also it be also a etimi ma piercing pain ote pain wo epigastric region obo ano ho no na ote pain wo ho no ebitimi ka se na kuma mpo na eye ne ya nanso obekura akire no na eye ulcer okay na sa pain no kra no cross sa same pain na ote no wachi dompe baby a obo ano ne won no kopie wachi ho no kopie wachi no na piercing pain ote no ho no as if say ya the bibi and a wall just within that spot no okay a stomach ulcer and a chima sa no eba okay enti obaka say bia ne mfe na ye ne ya obetimi aka say me bo na ye ne ya obetimi aka say me ne nofo na ye ne ya but obahwehwe akire no na a stomach ulcer and a massa pain aba yesanso ye brabo na ehu omo elder screen so no wa hu abrabo na ase no wa hu ayi bia e wa ase gallbladder no green no bonyo so we obi a wo quality asesa gallstone ni we na eno so ya dey to mark pain yi pa ente onya pain so a osmitive pain so wo within o chest area honom no obu honom no ultimate pain wo ho okay na eno no more to the right side o so difference how we who say stomach no more to the left your stomach no your left side and abrebo no your right side oyefun no wo sabenkum and abrebo no wo nifa so okay yes kakra bi awura nifa so kakra ne kabrebo no esanse so ninti yes enti se obeti sa gallbladder ayina ameka na ye quality asset pain no so obeti pain wo every honom there and obeti no more e wo onofo na ase no right one onofo na ase right one no nifa hono na obeti no more okay say also and obeti no just within ase bibia ye friend ozifo no eye o chest no breastbone no ase e call left kakra okay na obeti pain no more then e kwa akire enti o hwe bibia ye stomach ne wa ene sa bibia yakoma no so wa eno no eya the same line nti eya oya obeka say wakoma no na eden eya oya so ata say nti waka say wakoma enye wakoma but osoma oyefunu na ekuro eden ewo honom especially you obi a owo gastric ulcer stomach ulcer na nkasa you duodenal ulcer and stomach ulcer enti say gastric ulcer na stomach ulcer na obetene wo mo ho no mo gas no dey tin wachi enti nkofo bi ho ya say na menfie me ya ewo ho na aba na ekọ ewo ho na aba ebi wo ho na stomach ulcer yes ebi wo stomach ulcer na mechie me ya bia obi o se metone ma me so ane ma mechi na mechi ha no na ya me ya ebetimi ya ulcer obetimi akọ check na chidompe no na normal but ulcer eden
wo ho enso ne anim se o sade ye funu mu enti me mfe won ne me boa no anase mechi de nkene ni twaka bia eno ne sa referred pain na ye ka no e ka referred pain ho enti se o wo sa how no na o ta te sa pain na tuanamo na kwana kohwe either so be endoscopy and so be lab na wa check ya where ulcer wo ho no ma se o check na se ulcer ni ho de a na ye hwehwe other organs because o hwe ye funu mu a organs bebre na ewo abdominal cavity no mu na chest cavity no nti o check na ye hwe organs na wo nyina no de hi bi na betumi ma osa how no nti check we are then sometimes we to me physical assessment okay na ya te emia na ho tenderness emia ha na o te agit and also te pain wo no ma na hu say ye suspect organ we then na hwehwemu aye no ye hwehwe saa organ no na ya hwehwe se bibia edadin wo kama ejuma kama wo no ma se ko ba say there's a damage to that organ na obeti pain obeti yaw and I say ya no ya unpleasant experience be obeti wo nipa dwan mu a bibia ekoso nipa dwan mu a enye wo de okay and I pain obeti wo nipa dwan ti se kuro bi aba beto kuro ana se we plana ekuro na ba no wapra maybe cellulitis ebi wo a onim de asi na onan na ho no na eno ankasa na yakuru yes tissues na wo ho no ye honam no na damage na say ate nti once I ate no nerves na wo ho no ka say nerves no e wo honam ba bia nerves e wo honam ba bia nti eno na ema hu se bibi ye den e koso say o muscle be contract and nam nerves no so nti se ko ba say bibia to chima wo ho no na ekuro aba beto ho no ma nerve no aye compressed due to inflammation say cause inflammation cause wa insuo eba kuro no ho say be ya de ne ebre na eba kuro no ho say be ya kuro no be wuntam enti de ba ho no ma the pressure esi nerve end no so enti nerve end no na be ma wa te say bibi ye den cause e na be ma o pain no e na be ma o yawa obete enti wounds obi a accidental wounds anase kuro a no ankasa na eba ni nyina ya de a etima pain cause eye na empenyifo ade na o kan say empenyifo no ade o muntimi yi pen emfiri mo ho no de bia me ka na me pese o bua ti ase o ntene ni padua na ase say ultra 45-50 years e kwa untimi yi ya efiri body mu ma na nya yi all times we ti pain na onya body ni normal as time na o 20s or early 20s ni or early 30s onya na sa ntete bia no pain beba ya o bete ya o ni padua mo nti men ko da dwen ho enya bp men fa nko she obi se obi na tu aduro because na mentimi na ante ko market mentimi eye me djuma mentimi ye bibia besisi ana mentimi nya hwe me ye hwe ana me honam nyina ye me ya ne ade men fa nche obi na enyini na de ba na me kire mo se enyini no onyini ko ni mo wachi dompe Roberts na ho no na wewe okay enya no nko na betuma ma pain ba pain na ye kai ne no general pain na bibia betuma ma pain na den yaw na den aba ade bia betuma ma yaw bia ba na ye ka ho asem ene but me page say onyini ko ni mo wachi dompe no Roberts na ho no wewe nti sa Roberts na wewe a emia nerves no emia ntini na ema watenka no nti emia na obeti pain okay odompe no ye joint no okotwedwe ene osisi o shoulder ene o elbow ni nyina no joints na wo ho nyina no ne ho de ni bafom wewe and kwan a nyame fa so ekum nipa sa kwan a nyame fa so ekum nipa ye wo start at age 40 okay how yem hwehwe how obi say how na ojitum a bibia ni ho abeba a oyem be hwehwe ye wo no start at age 40 and am say o duro 40 years a oni padua na bebre niam bebre da na ehsa niam bebre asesa odompe ebe start say ebe bubu o physical strength ebe start say ebe bafom o muscle tone ni nyina be den start say ebe bafom say the way o daje say adua na obedi ebe daje say ebe ye adwuma ema ono eno so no start say den e slow odi digestion no ko slow absorption e slow elimination ni bibia ko slow ni nyina gina age na unyine no ahoden ni padua na ahoden ni padua nyina ahoden no bafom Sompa at the age of 40 na shase kakra be at the age early 40 no hye den hu okay the ultra 45-50 elkwa ho na sebusianfo awo yale bi ho no ma hypertension diabetes cholesterol ni idea that is the time ani nyina be yiniti yale a wo so anya sa yale bra o sisu a wo ye adwuma abra na wo ahoden a wo de obodi ye adwuma no a wa prapra
infection maybe bia wanya bia no at that time when ani nyina no ebe yi ne ho adi anytime ka say adamre am samre no untumi yi pay yaw every body no man nyeye because the audio body no nyina no ni nyina wo katwia later in life me fa go show bi enye obi na ba odua but nyankompon na nkasa na ye nipadua ne sa nipadua ne sa o nyine a na baabi ewewe na nte sa ne se be ye ntinye ntumi wu man nyeye sa nyame nya sa anka nipa wu be ebubu kakra ukoduru 70s na one say wo kra na wo yetenten no na wo height na aba form wo yetia na wo short because what you don't pay na yes echa okwa enti say wo na wo fie wo ma na wo fie na at the age of 80 90 na wo say wa koa ontimi ntene ne mu a enye say bo apoyo or complain body pains a me nga say me ma me de ne honam ye ne de dodo me papa de ne honam ye ne de dodo ade we so e wo honom say campaign ye kan yawa obia wo the way a the body a perceive pain ntina me pese me bisa say yi pain no how does it affect the body obia wo ne kwan a offer so a perceive pain e wo na adwem kwan a offer pain no ye mfa ne say time a no yeah oko school now yeah there and I say maybe why exam be more fail am work as I say what late my use lateness now I say oh teacher near the can back class na ye hwe obia or class o hwe the way the same abrona ye bo obi no what you obi there I say like ye okay kemuni ade so what I say and say the way obia body respond to pain okay intimate for there not to obi there we must say but say the pain scale out of pain scale no from 0 to 10 now I can say from 0 to 2 okay mild pain from yes from 3 to 4 okay 4 5 moderate pain yes from 6 7 8 echo severe pain from 9 echo unbearable pain intimi cry sa pain no say ka say obia no ade no say the ababo na ka say obia ka abana me de ball no maki ahifa na open no wa oba difference be okay because obia was say the way and or perceive pain abana ka no ya no say na was ya no say the way was no different okay it is a bibi ko so nipa duan mu a onko na onim de wo nipa duan mu it is say wanfa obia wanfa ma obia onte wase okay nti okika mu a nyabotre ma no because ono onim de eden ekoso na ye wo chemical be produce wo ya adwemu a friend dopamine sa dopamine no feel good chemical a ya de aba wa ebe ma o pain no eden enene labor pain pe anase chen labor pain enene labor pain pe anase chen labor pain na omo argue it depends on na omo argue it depends on o kind of pain na wo adaya you be happen for kind of pain na wo adaya you be happen for omo awoni be frɛ ye ka say yam yes because a pain sciatica pain no ebetime moderate ebetime mild obi dey to me severe depend on baby how dey na kodu and I depend on body say the body respond to that pain no say ade bi kra na etwa wa enam say the body be respond to that pain no enye pe da bi enye pe say the body no be yaw no different enta ma yaw etimo obi timi call shock yes obi timi call shock otimi collapse okay insan say pain na eba no enu ye din eni ntina wo na akoye operation a ye wo pa ne wo chi a na oba bi eden awu ye twa wonte yaw say jane sa na ye twa wa ye be wie no na onya nipa na wa akọ shock wa kola wie shock I say like coma obi ada ho a onim de ekoso okọ shock na it's like oda ho no onim de ekoso che say ya nya ntam a obetimi afọm eden awu nti sa na ete nti pain no men hwe obi enka se o se mesi de ane de ne honam na ye ne de na sense men kan sa because onim de ye no nam se de wa wo no be perceive pain check ama mo kwa wo omeji atu se obi o ha ono anante ba na akoda ho na wa boko na wa sole onte aje mo nsumpo anya se anya ne ya no but na adwin no se de we na adwin respond to se de we na body respond to ne ba no different from what also the understand is it now odwen ho na da ho na odwen sa na simasi adan na ono no ewo a onte yawo owo a onsu na me de mentimi obia ne de obia ne said we an body respond to pain and say how be
oh yale bi emma pain in fact your conditions bebre emma pain yale bebre emma pain yale bebre cancer crans betimi emma pain oh nerve problem emma pain oh arthritis emma pain any inflammatory condition bia no emma pain sure just a back bi even diabetes oh diabetes na circulation moja nko yi utiminya swelling feet na swelling feet of fertility at the end we feel say panie bi tingling sensation ne panie bi wo but eno nye condition I had the pain ba ye wo yale bi bebre a e wo ho no ma e the pain e ba kidney stone like this e the yaw e ba okay wo bi a wo kidney stone e the pain e ba na o tin wo within oha on fin I say in between hono e wo I say e krom bibi e koso bibi enko yie anything na wote yaw no say bibi akọ yie pepepe a anka wonte yaw e wo honom doc nti we say beka se pain very essential because etimi e boy enka ye say danger bi yes danger either say obe fight me sha say me say wote yaw bi na say wote bibi a either say obe face at the corner na say obe retract say iron na esi hanom na wo de osakoka iron na there ma what say iron no e hye enye nerve na ye wo sensory nerve no na be respond to the ekoso na ade akọ adwen be process it within some microsecond na afa motor nerve na eno so iden aba be catch you say something hot nti me fancy nerves no chep say you pain nerves na you better say you two you sensory nerves and our motor nerve so receptors no and be kali dia no sensory no either sensory receptors and the information no nti the ko adwen na then adwen be process na afa motor neuron na eno so no enam asa baba bia ade no koso na be kire say there is something happening here. There's something happening. So without nerves on there, a yaw on the anka obetimi ona betimi da jam ma e ma na ahia ash on tip tree. The nerve na ma wote yaw. Nerve na ma wote se bibi koso. Nerve na ma hu se oti yaw ya. Na me ka se wadwe no and yaw and it doesn't feel pain in say oti na yaw ya no me yes say obi be friend na wa bisa sa question. So I didn't know say wadwe human brain no and mean feel it yaw. But I didn't know tipaye den e wo ho no tipaye wo ho because meninges no lining no so say yetiko no ye was skin eda so okay skin betimi aye wo ya okay ye was skull aye dompe no yes so lining no didi so be miensa ansa na wadwen na nkasa na den aba enti lining no mu no e betimi aye wo ma wotini ye wo ya but adwen ankasa no say yi adwen ankasa no si fom esi honom na o de panel wo na o de sikan twetwa onte yaw ye betime ye head operation na ya twa dompe na firi ho na aka adwen nko a na ye betime ye operation e wo adwuma bra woni da ho ye ma anesthesia bia because adwen no and sense any pain bia wo honom but say obetiti paye ye line na e wo line otikono dompe no eno na ema wotime den enya tipaye donc na topic me pese ye wie na se dasene ye be ko foforo so a pains na nya ba wie how are we going to manage it se be ya enkoye chronic impairment na yenso good pain management no se de wa medical kan no ejina se de wa perceive pain ejina se de wa adwen ana se wo body no receive pain no receive we a e wo say body ne prepare no ho say be ya e betimi manage pain no okay into pain prepare management preparation no started from adrenaline okay and I message dopamine e ya de a release e chemicals release good body no mu a eno no emma compensate o kakra okay emma chichiro we kakra emma o pain ne den now o ade physical year either say edro and I say massage and I say bibia o de be kana apps a pain no ebe den ebe bafom okay shana so say your emotional pains or honum say emotional pains na bibia ye o ya ye o kra ya ye o ya na de a different thing but physical one na wanya injury na pain ni wo honum e kwan be na ofa so obetumi manage o arthritis ye o ya o sciatica na ye o ya e kuro na e down na so no say na o treat no be ma bi de misisi say na ye kasa ne mema sam kofom yes o baby de ma ya se ya me ya da bia ne kunu ba no ho a ma ya se ya me ya na misisi ya me ya na wade na aye bibie wo ho
Yes. Enti no yaw na ye ka no. Doc, boy wa ha se no kwan ben ne kwan ben so. Ene ye befa wabo massage so. Yes. Ye betimi amanage pain no na etimi aboa ye bi so kra ho abahu say what pain wo na adwene mu a said wo si adwene na nkasa de bibi but bibi timi ye na akwa depression ni ade na akwa kan na ma wa adwene mu nyina ye okese ne boy wo sa ekwan so. To manage pain, just a who underlying cause. Idea a day out neighbor. Okay. Until obody can shemu. Now one who say, me bly ya also the tico say out the Gina Hoy. Tiana, dear money tina day. Okay. Into by shemu over malaria. Malaria matipie. Okay. Infections be brain matipie. Infections headache no enya yale on its own unless it be then a body infections and matipie infections be brave and matipie. Wow. Yes, infections be brave, typhoid, malaria, any form of syphilis, okay, any form of infections a cause I when a matipie now say a kobase oti e ya na se hona ba bi e ya now one figure out one diagnosis now who are the property how na wan so anu a ene pain no abetime ye ene obenom painkiller na aba from bed e de be china was anti pain because so anu but e besaba because onya hu the root cause of it so what I say nti just o hwehwemu na hu ade property ade pain ni ba ansa na obetime ade amanage no okay nti o kwa mebre ade manage no say o make no so obenum aduro na wa de manage o yaw no e bi o wa nso keke etumi manage pain ojetum say oti ya o ya pa na onum so do a ultimate ana etime eden e manage pain okay ana exercise bi o ha ultimate nante exercise etime manage ne pain okay bi o ha me kai say yes I know say you abo bi a friend scorpion me nim say nyanchire enya wa me ya okawa yatu na yakura so ye wo doctor bi o ho no ma se bi sa si a na o de aduro bi agu appetition na o de ama o asa o benum aboa o be so na ya ne ko anya se aduro bet alcohol na ho adrum no adezi o ma o be da by the time o ni bet no na o ya no eden alcohol one way a obetimi dia manage pain okay your diversional therapy okay diversional therapy say bibi ya bibi ya o ya na o de ya de fura na se bibi fura bam na wa dwen afri o ya no so nti say bibi ya hawa enye say na o tena so na o sunko na betimi manage pain no okay like obetimi diversional therapy maybe we ho TV na on ani je ho obetimi tena so ahwe TV ahwe movies nti o hwe movies na e ma na adwen no ko movie no so na adwen nko pain no so okay so we papa ma alcohol ma no bo a obeja sole na diversional therapy and also nche say ka say ya obi ba akoko no ma petition yes nti baby open football obetuna hwe football na hwe match ne sa na widen na open na dia wani je ho betimi a divert focus na ko betimi yes o ma focus no wadwen efiri the ekoso wo ni padwan mu a wadwen firi so a betimi ma eden e manage pain but ni nyina achi no hwehwe the root cause of it hwehwe the how the ma wo yefunu no ya wo ya wanti oni padua sia yes hwehwe the na ma mo yefunu ya me ya o hwehwe na wo na doctor tinu ya diagnosis here na o hu the root cause of o yefu yale na then obetreat say osisi na ya o ya o trust na ya o ya hwehwe kwa the right place ko hu to university clinic ya na ye ho ato say ye ho adwuma o ba ye ho no ma ye be necessary assessment bia wo say ye bia na ye be ye na ya hu say no o how we na sciatica okay until when you are tackling yet you concentrate sciatic nerve until you massage na just any massage to relax your body keke but massage to just treat the sciatic nerve but calming nerve no irritation na cause no calming it down yes okay say ko ba say onai ba bi na ye oya ye deep thrombosis inflammation cause o blood vessel by bia on ma onai na ye oya o te ho o de o sa ka ho no ma ye oya o do sa me ba bia ye o dendende try say obeye the proper diagnosis onya ma proper diagnosis no na treat sa deep vein thrombosis no ba bia inflammation cause no wo ya no be den e be jai
Into say one who are and no be so you go around now or nom a drawer a betimi ama pain no e be ma pain be dro ene ade be china asamba that means asamba you betimi manage pain yes without taking medicines okay yes you betimi manage pain without taking medicine massage is number 1 okay diversional therapy na make no number and also back okay even sex is a pain killer yes sex yes a pain killer yes a pain killer just that a pain bo no ma want me fanye o ba no maybe we wait me agene sa bet be ma your pain mu a your yaw mu a say waka say wale go to me ba no yes o yaw mu a wan hwa onya but so this your ya no sex say betimi bi o ho be sore no aye okay the American say oh yeah ya dey refresh body na ya na ma sa dopamine na me can produce more enti no produce more like etimi ma pain no den e bra se kakra. But okay. It depends. It depends yaw no. Enti yaw ben sa na bia. The kind of pain na owom. Sciatica like this. Or to asintini. One share won't me fanya because the nerves are connected. Okay. Pain no honum. Tipaye obi a enye otina pin baabi a e multiply just only baby ya just maybe stress keke and a multiply ne ba na okoye sad na e ya dey multiply ne dey e ba form if you are over okoye sex face ni bi wo wa the whole day wa bre and I say why you so body no why you so wa stress ho na why mre na wo to say oti e ya na okoye sex a e ya dey betimi the pain na dey aba form enti mabre dodo na ya na emema no bi ne ma ne bi titu di yi omu anu ho e wo sex ho no etimi sa de yayare sakra bro yes e ma pain say na American oh yeah good pleasure be oba feel excitement a obanya nti sa excitement de dopamine produce na wonya sa excitement no nti eno no so ananka se na kran sisi suye true sex no so na make kesi e keke ejina condition no okay yes ejina condition but sex here one pain a year to manage pain kakra yes to manage pain na the didi nso aduane bi ho no so a odi a etimo so etimi boa manage pain say oh inflammatory condition about pain na okodi duane a wo anti inflammatory properties ho no ma e boa ma pain so no adwo amount abusia Dr. 62 sena yanene twetwe nkomo no Accra Domi branch na 21st clinic obetu ene waba no mo amompe sex no mompe sex eye yesesa wote yawo a Dr. 62 na na musu make bie but it's very good for the body's well-being enti me amisisi ya me ya minti mi no na no obeda wona be man beda wi na sisi no kola ne mu ato kama na wadwiri mu aye prekesen okwa adwuma frustration ko na the depression bro obewi obehu se bibia da na akwan mu nti ma yenhwe na yenfa course wo adepa de asem okunni hakopa ba bitina wa opese woni doctor twetwe nkomo ebisa ne nsemefa nkomo twetwe ya twetwe hu no betimi aba ahoma no so 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na o question bia wo concerning sciatica nerves no wana se bia ya bia da wo feel ene e bia suggestion bia betimi dia ka ho no 0260 1960 64 0260 1960 65 Mebacho, good evening. Oh, so sorry. Wahoma no atiko. Obetimi abaso 0260 1960 64 0260 1960 65. Hello, good evening. Hello, good evening, madam. Pacho. As long as I'm just like, Pacho. Okay. Okay, sir, free. I come. My until. I mean, I am a yaka, my hospital degree, so I'm a young yaman. So, maybe I'm the Philippine woman, means cinnamon. Of course, may look one fear.
my young fa we say Mransa. Me pacho good evening. Good evening, sir. Pacho din baby akasa free. Your friend me Christine kasa free bo. Bo Kumase. Me pacha Kumase bo. Okay, my until. Me pacha pacha ni bisa doctor say. Me sorry me nya code pa. Code severe one. Me win na asa me kasa me win na 60. Me bisa anza kwambe so na den na me ya ebema. Okay. Akwama me ana swati ama me. Me pacho mate ko swati adwumedie no be yiwa no. Me pacho good evening. Hello. Good evening. Pacho di baby akasa free. Adam pa Pacho yetie o. Me pacho media no na doctor me dem da ka se ta no me media no me na me ya funu ya me ya funu ya na aba. Hello. Media no me ya funu me na aba. Me sa right no. Me hono mo na hono e wo me sa ya ma to nura no ma so me ti page me yeah, me pacho o wa hefa. O wa hefa. Hello. Na me pe baby o. Me pacho wo gina so wa hefa. There okay there mpacho wa ye nyam ogina so ni gina so ma yansa o se wo Kumase eti pacho ya akọ ehwia overseas Dr. Yusuf wo wadaroma ko 21st clinic obabi e say Sompa FM wona na onhwema why ya da sese oba so ma yemfa we say hello good evening pacho din baby akasa free evening. Evening. Udin baby akasa free. I'm passing akasa free no wa. Odo ye tie wo. West o carry this na unu party. Yo ya ni ade so no ku na penso no. Le chi don prend so it's media me ya and person do say dia jeni do online say we dia na say you know for to make a come da for so so in me na you say be jeni bi na enye mami ana to get ta na e bi ta mate obehwe no wabo do kwase no nufu na se ya opese ho aduane bi wo ho a okay pacho yo my yemfa we say me pacho good evening udin baby akasa free Good evening. Free. Maybe free Pokwase. Efia trewa. Pokwase my entil. Me pacho Mr. Doctor say. Somehow ka say ukuku ya ne uluku aseme ya. Bet na say dia be blood and one ba aso tema kakra. The Mr. Doctor say a draw ho and na say it's a surgery and na the Yenina ye tie Sompa. Wadaro ma Pokwase de enka ochire nyame dun a doctor so opese o setting wa asem ne bi ma no my surgery and I said, yeah, good will have it, my son. Because she said, I'm named there a coswa a bit to me, pay no dear honor bet. Yes, I have Shimona who say, I could do say any surgery there, then now I recommend the surgery amount. Say, drew so and I be bois, then not, yeah.
Yes, because it means base bibia betimi asi wo honom say stones no e wo honom gallstone e wo hana say o ne no fa say as a course I be bre na ye me no fa say ne ma chi na no want our suggestions are there no pokwase ne dome tantra tantra here run about the plan when to watch Mr. Brana Doctor Yanet ye ne be hia no na one woni nkomo ne hwe de betimi aye de aboa wo me da fon pacho good evening. Good evening. Hello. Good evening. Kafra. Good evening. Ujina Sompa. Good evening. Good evening, Miss Pacho. On Tigan Camp, my young we say. Hello, good evening. Good evening. Pacho, din baby, I can free. Evening. Made of food, din baby, I can free. Pacho. Because Safri, I manso. Yes, when you have when because Safri manso. Okay, Pacho, mind you. Pacho, maybe such a more, me unum to me, yasa, me num body pins and Manso, na be here for me, don't me unum yasa, me num body pins and come, maybe such a. Manso no me say e be he fa me pacho. Sompa. Enti no sa no ohia general check up. O so check you hospital. Na on ko check up. Enti o check up na what you say maybe Ashama side. Ashamai. Okay, enti tema be be. Any tema de community one. Community one. Pacho yes. Obehia say obey so check up na wa hwe. Pacho mo fa course ni nyina fa 0540 311 311. Mo friend ni nyina pacho wa mo friend no 0540 311 311. Na yentimi enfa hona doctors ne ye emon komo 0540 311 311 0540 311 311 and I say 0249 311 311 0249 311 311 Eya breno crampo apa ho awie na mayemfa went to dwa say 21st clinic ko hwe akira kwan akra say no tantra here runabout and na wonsa ebeka yen sanso na tema ye wo Roma Catholic asafo na chi wa tema community 1 Kasua New Market Obom Road ho baby ECG fo abebi omo new office no ye ne wonum na edi nhwe ne mu sanso na Kumase ehwia overseas ye ne Sompa FM na what dan kro no amu na sonya ne nso ye ne regional hospital first gate no baby a ATM ofidie ni si no ye ne no na edi nhwe ne mu ye papa Thomas wo ho na tachiman so ye wo sonya ne kwan so Canadian Bank dan ne mu na wonsa beka ye sanso na nkranza so ye be children's park Canadian Bank dan mu ne watakwa ye ne Roman store so no edi enhwene mu takra de afie kuma number 9 taxi station wo ye wo bre kuma mangwase ye be Chris FM go so ye wo go so abotan so ye be Success FM na oboase call junction council quarters wo hwa ne ye wo ye ma ne 0540 311 311 0540 311 311 doc ya brena so apa ho wasem obetwa de ubeka de atwa to ye nua no so obo ho onya code bebrebe no so te una ye so le and I mean infection so you're prone to cold na infection na tem bia na obeba and I fed den so do ho na otanum or chilled water pa so nyu okay and a fan air condition ni nyina ya de a ebetumi ma na den aba se wo obi so asma e wo fie nso a ono so on checking hwe maybe asma e wo busuane mu a no so ebetumi ma na sa program no de me kan twatwa ne se pain ya de a enya de ye de enya de obi a pese ebeba ne kwan mu but den a ebeba okay ntia ba eno ano se hontumi hu se kai hu se bibi na enkoye okay te bibi akoye oni padwema ni kwan se o te ya e wo ho na ba bia nti se ba de a na wa hwehwe ba bia obetimi akona ebetimi aboa anasa 21st clinical bad de ha wo bia na ebehwe na yaso no dokum ye na wase mame na be masafo kantanka se systematic enso ye da no wase papa ye ne
aboafo ne nyina medi de ohene yire maame akua ye boa asiama bronya betimi afrem abrewatia odonfo ne dodom ye adafoforo ye besan de ahia biem womode amu apomde ho nsem hia sebe ya nso obetimi anyina che wante unipeduase a wote ayaresase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra woni yare no kofa bae Sompa we eye 21st clinic yenyina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo